Gĩcũa-inĩ kuria atongoria na arumiriri a dini ya Gĩithĩramu a Malindi matafanĩtie mirurungano makienda igoti tũgĩru bũrũri-inĩ rĩteanĩrie itua rĩa gwĩtĩkĩria andũ a hũra ũmwe gũtabanagia mĩcemanio. Etĩkia a Gĩithĩramu maugĩte nĩ mũgarũ wa ũndũire wa ndũrĩrĩ cia Afrika na mũgarũ wa mawĩtĩkia matiganĩte gwĩtĩkĩria arume na arume, atumia na atumia gũtuma ndũgũ cia wendo, na ũguo matiũĩ gĩtũmi kĩa igoti nene bũrũri-inĩ gwĩtĩkĩria andũ a mũtugo ũcio kũgĩa na wĩyathi wa gũtabania mĩcemanio. Mũthenya wa ira Jumaa, etĩkia a Gĩithĩramu ona kaunti-inĩ ya Mombasa no maratabanirie mirurungano ta ĩno makienda President William Ruto atongoria bũrũri kuregana na itua rĩa igoti rĩu, na makienda igoti rĩu inene rĩteanĩrie watho ũcio. Miko kwetu wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake ni miko kwetu na ni haramu kabisa kwa mila ya Kiafrika na kidini vile vile. Kwa hivyo tulipinga moja kwa moja kama Waislamu na Wakristo kwa pamoja, sote tulipingeni jambo hili ili siendelee. Kama tunavyofahamu kwamba hili jambo la ushoga au kusagana ni masuala Mungu mwenyewe amekataza. Kwanza dini zenyewe zimekataza jambo kama hili la ushoga. Qur'ani imekataza, Biblia imekataza, dini zote zimekataza jambo kama hili. Kwamba kama tunavyofahamu ya kwamba jambo kama hili Mwenyezi Mungu aliwaangamiza kaumu waliopita ambao kama ni kaumu Lut, walipa adhabu kali sana. Ni jambo ambalo halikubaliki kidini, ni jambo ambalo halikubaliki kimaadili, ni jambo ambalo halikubaliki kibinadamu, ni jambo ambalo halikubaliki kisheria ambayo inachunga heshima ya binadamu kama binadamu. Tunaomba sisi kwa serikali na tunaomba kwa rais na tunaomba kwamba ikiwa ishatamkwa na isharuhusika kusema kwamba Kenya haikubaliwi, haijatosha. Sisi tunataka kesho tusikie Mahakama Kuu, Supreme Court, itangue uamuzi wao wa kuruhusu chama cha LGBTQ kusajiliwa.